Assalamu alaikum. Narkawantaring tering debe gewahaka Nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan kurafoy. E debe ami hun tibankale fan dekewade nogannome. Egi mane ki ei fahun annana bay gewahak. Egi tering ebbay gutuga Nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan kurafoni hedun lagin ehennames niwanu e ule angenun gewahak. Hedun lagin niwanu e ule ni kihinetto alome suwalu kollang beje. Egi terega ilmari bayan kurafani eggoteki laafuri hedume udawumga sobon shari gotu niwawan je mimbara ena niwa nuwani gote laafahuri hedme barumga sobon hashiganuge wanata battan kurani gote laafahuri hedme tuniyumga sobon ena hashiganuge gunawanta hashiganuge hanganu engeni e komme aletigaves ena huri hedun lagin ennames niwa nuwe ifade mihunga wahaka Nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan kurafani emihunge tereg emihunge sife gotuga emihunaki firihonna lembigenwa adi firihenu emuna lemmattaka mase kuraba ekkawa adi emihunge boluge isteriganu hunnani jamaluge lemfawa bungonatake fade emihun suwaruge nuwannane adi emihun suwaruge wassestu dekene Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurafar em algonmen duniyege hayatu gole eruga mi waiduge basurtaka visna fikur kollang beje